kamarain ni yaman naman lalakong iyo marain kia tuan puko and ranwit kamu itamat ke loko morobor basa chorus asul chorus ina chorus separ ke pengamaramu sekarang itu kami kat chorus orang nak kaun nak contoh sangka bawa Jesus Christ amen. Kalangan Senator Perez, Tuan Baron Perez, o kalangan Senator kan. Pwede lolo ang mayor tayo kakatla Pohnpei, lo iban po na si Chief Clerk o lukuran mara kan. Senator Abraham, Amen. Senator Kikwabis Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Aye. Senator Sonse A. Edgar, Aye. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie K. Edwin, Senator Pecherigo L. Irons, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latorre, Senator Daniel Laben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Teswa Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Erin S. Movic, Senator Sheldon G. Nett, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitro I. Simina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kalangan si Chancel magtay sa bulman ko koro magtay katlangan sa bulman tayo uyakpur. Ang Chancel may Senator Nett, may Senator Pahrek pwede Shaylak o excuse siyang uyakpur ang ranot. Pagpuro po yung kakulian tayo tiyo uya sa bulman tayo sa karatan. Kapeng malal sa karan Mexico, kapeng lap, pagpuro na nilap, sa karan Kayponi, pagpuro na Raksoko, sa karan Wawlap, pagpuro na Isoko, on ko sa bulmarlikan ko, nanalang ko, naangkaniyay ko. Wow, Toror, o kay di Paliantiag, Momocho, o government. Wow, ko kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. Karyaon kabina, Honorable Francisco Yohanes. Wow, ko siyong kopong labalab, Nelson Joseph, o yung amoy siyong kopong kan koros. Pasakset, itingal wow, o Vice Speaker Michael, Floor Leader Abraham, o Honorable Senator kan koros. Lang Samaro, Oloyso, Seriso, Somas, o lang kasampalan way, koros nan Chamberwood, men Pohnpei, koros nan Chamberwood, nan Kalal, masligan Kalal, o nan way kan masligan Pohnpei. Rakat, o men pagkaktayo na neubanan ang huwag puron ranwot, o iban patungan kagren, floor leader, and kalway tayo ng tatokan ranwot. Kalangan mang speaker, jungal sekretaran wa kapacabat, pemgubro buan kakpacang, siabul memun me, kajutar nan wewe, wasaksi di jungal wong kami vice speaker, kawan kemelil, honorable senator kan, ibil jungalan wong rail kan nan kaleri, pacang wow ran wow korus melil di rail kan me, pacang cal nan men KPSA kan, mang speaker. Iman segera purakan opek jalan kak kapantala channel. Kariaman. Chancel kamagadiyo tanan kapantela wata-wata walal tan channel pweki kamagatuwa miya utupe aktail pan kapantela sabul matay wata-wata walal tan channel. Sabul matay channel kapantala ro ipan pleo po na sa floor leader. Niwa speaker iman pegik jalan corokti wapali nampai isu walu. Kariaman. Chancel ang mau kamagad sabul matay floor leader jalan corok dia nampai isu walu. Asyon kat kilong kamuatan ko sumnet kan o resolution kan. Senator Simon, Senator Liganet,
Senator kan chorus mamawar kaktail katla motail iban peleo pona sa floor leader. Ejungal sekarang nuau sabal speaker I men kamagut challenge suspend order of business o chorokti abali ng basic siluan finish business. Chan sala mau kamagut chan sa ulmatay floor leader. Pagi utuban kamaguto niye ay ben pagitak challenge katiyang panan finish business. Uiban pona sa chief clerk. Legislature Bill number Riopki Silisak Silula and Risak Limao Bill for Act amending Stellar number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act of 2025 and for other purposes on Watawat KU. Ben pona sa floor leader. Kalangan speaker ni wow iman kamagut Legislature wajan kak katarapo sabulman kita kembatan ko Senate Ria Bukis Lisek Silu Labanyal Ria Sekilma wong watawat kayo. Kariya man. Faros mautung kamaguto masani ay uwa masani show. Pag kamaguto po itak tayo bang katiyanan masani ba? O iban po na sa malal chairman and Moni o masani. Kailangan may Mr. Speaker, muni ba ang pada sa umukamatin muni. Kumukupura po, jinkak, melal patayang sa kamuy, masang kosong sa karatan. Kapag kayo panuwaw, may patoyer nilang. Itong alwala pang kupura may Mr. Speaker, wan ko melal 5 Speaker. Floor Leader, Honorable Senator Kan Koros, Birman. Itong alwala wow, ong raykan, may patayang tenan kalar may sang rangwad. May Mr. Speaker nuwaw karakarak kamagad malwat langgak. Uya ko puro ki ang watawat kayo. Kamadang ko Senator Yaw kisilisak silula banyari sa lima. Chansal mo kamagut memiye o chansal magkaryaman pen kamagut miyayer. Miya masin ba chairman? Kailangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa balbang ko promo. Sansal magkaway din masan ba miya sang floor leader. Pwede maday itong alsakar na sit. Yaralap kamadang ko sa nadwad patuto by request. May bagbagi when money you may miyayer malwadan ka kamanada when patolaw apali anan karwaru you ang when pangilap masansal nan pil. Wewe ba na magtayo sa walmangi nintuan withdrawal mawiyaw-yayo. And kak ang watawat kayo malwad o kapurpurtong committee. Niralap imen sagara malwad dahil kak kadyang nan watawat kayo o kapurpurtong committee. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan chairman pag kapesa masansala sang kamuy matoko kamutan ko sa network. Miya masin ba? Kamuy floor leader. Kalangan speaker pagi kawai te sansala sangar chairman kamatawa jaban watawat kayo ko butong kamti ay men pagitak challenge kajang demasin ba. Kariya man. Close debate. Salam mo kamagut memiyayer sang floor leader. Asular masin ben kamutan ko sa network. Ay ban po na siya kamagut memiyak challenge katyanan motion and rejung demasin ba. Paros mautung kamagut masani ay. Uwa masani show kamagut po ita dahil rejung tiyan masin ben kamutan ko sa network. Speaker, point of privilege. Kami Senator Irons. Kailangan Speaker, muni ba pato akong kubura po itungol sa karan kay pun wow. And patayang ito sabon mo yung mutungol. Napatoyer nilang. Nalil pa ang kubura nira raksoko. Kalap ko ang Pohnpei. Kaprotonan mo Speaker, itungol wow kin komi. Vice floor. Riyay kang pagkabay Honorable Senator Kadkadaur. Speaker, may batuan pata ki delegation in Wayne to pagi challenge pon sama all kasampal ki may ang pateng say ng color ranwat may kronin pon tiyan o kung aram kap o bilaman mana kap ul bukat patuasang sabul matay kampan PTA say kachkiyang rail ma siya ulapolopon. Kalangan Speaker. Chancel me point of privilege you may Chancel Senator Irons. So try katla mo try Chancel me mo. Hey,
Sansal na point of privilege tay katian nan masin ben rutungiti kamutan ko sunnet o met tay man katian nan ujus pen sabulman kita ko sunnet tawat kayu harus mautung talan sabulman kita kamutan ko sunnet tawat kayu masani yai o masani show kamagut paitar o tay kamanatar kamutan ko sunnet tawat kayu o ban ko purpurlang kamitian moni orang kak report mon karya o kem seklan watawat Niat Kamutan ko sunod, Chief. Legislature Bill number FQ by Saklimala and Risa Payu, a bill for an act amending 61 PC 6/164 of Pohnpei Code pertaining to theft of sakao plant and for other purposes. Only what kayo. Kailangan, Chief. Aku perapuin po na sa floor leader ang kakuyak kamagat pen masa na kamu floor leader. Kalangan speaker isungan sekarang wau sapal ibil men wong ki rail kan me KPC Rail sang sadar kabanakis nan chamber. Speaker ikamagut challenge kak masani LP nampe upkupai seklimau le penyal rusek pai wong watawat kayu. Karya man. Jangan salah mau kamagat memi koros mau tung kamagat to masani ei. Oh masani show. Pag kamagat po itak tayo ang katiyanan masani be. O ibakan po na si Senator Edward o Senator me introduce kamumatan ko sa network nan masani be. Mia kawait Senator Edward. Kalangan ng promi Honorable Speaker kung kupura kui mona ipacha yang kak pacha ngece sabon mo masan ng kay Boniyo wawakan mo sansal ay chungol wa bang promi Honorable Speaker wawan pa Speaker floor leader Honorable Senators kan staff kan o regan may ang pacha ngece ng kalari Honorable Speaker kung kupura may bachuan o motion silang kak kachenan masan ben kamumutang ko senat ko pa isak limaw sabi niya isak limaw. Chansal magtaykat kat nan masina ben kamutan ko sunnet ma solar masina ben kamagutwo kay ban ruting ti masina ben Kailangan ng promi Honorable Speaker kung kuburat sabong iso Honorable Speaker ay sansal makamutang ko sunnet pagpapay sa klimaw level niya isak payo pagpagumolwat ang kapoy tila puinen prap sa kaw ay pacawan withdraw buwan pacawan kupurmawan molwatch ang watawat kayo o kapurpur lang kami tinchen ko buwan mir kawait may pachpachor ang kami tinchen ko ang rawatch o ipagagaryaman ang kapurpur lang Karyaman. Chansal mo KPC mesansal sang Senator Edward o kamumatan ko sunnet watch Masalar masin ba iban po na sa kamagat katalan ritung iti masin ba nituan kaway ito kapralang kamiti kuran kak report mon karyaw kem sa lang watawat karos mautung motionen ritung iti masin ba masani Pwuhng masani show kamagat paitar karos mautung talan kamanala watawat kayo o kapralang kamitin jayan ko kuran report mon karyaw kem sa lang watawat masani Pwuhng masani show kamagat paitar o tribal sabulman kitar kamutan ko siya napukit pa sa limaw leban niya siya payo o watawat kayo miya ito kamutan ko siya Legislature Bill number FQ Payo Line Risa Payo Bill for an Act amending Chapter 1 of Title 27 of Pohnpei Code pertaining to the Pohnpei State Environmental Protection Agency and for other purposes. Only watawat kayo. Kanangan Chief iban po na sa floor leader o kamagat pentilan masani kamutan ko siya network kamu floor leader Kalangan speaker nuaw ikamagut challenge masani LP number payo le penyal rusek payo wong watawat kayu. Karyaman. karos maudung kamagat masani Pwuhng masani show kamagat paitar sansal dahil katkat nan masani po iban po na sa Senator R2 no way proposal o
kamagat pen withdraw kamutan. Kalanganon ko bro Mr. Speaker ay jungal sa karatang kaping pangkupuran nilap melel pa dyan sa karataan wow makom wiyayar nilang melel waon kun komo nan maluwat vice floor honorable members kan koros o koros me pibayan ko child Mr. Speaker kamodang ko sunod me sansal LV nampe buki tayo labanial race of tayo epit uyaban ko sunod yu me bana pali melel chon tataw ni EPA kan ay min sakar kita men sangat kulak tuaw sa bajuan taula o masa ni rekan mapit melel overtime ong EPA o melel irail port kanaria sansal me kamutang ko sunod ukot sa tam file pwede sansal me miyaw wewe peneyo nan bungan melel EPA o treasury ong saan kay mabana pali ito melel overtime kan me Israel chon tatagon EPA kan kanuya melel ong pawn shop melel dredging kan melel food inspection kan rima kareta met imen sakara malwat jailang ka kamanala ni watawat karya o kaprelang watawat kayo o kaprelang kamdian finance Ariaman. Tulaan maasan ben kamamatan ko sa network ay pan po na sa kamagat mamia dahil retengeti o sa pulman kita ng watawat kayo koros mautung kamagat maasan ni o maasan ni so kamagat paita dahil retengeti maasan ben kamamatan ko sa network koros mautung dahil sa pulman kita ng watawat kayo o kaprolang kamitin Moni poran kag report mon karya o kami saklan watawat masa ni Uwa masa ni so kamagat paita o tribal kamanatar kamutan ko sunat wat ng watawat kayo. Masular bill ban unfinished business ay ban po na sa floor leader. Speaker, kamagat challenge jorog di pan bill calendar ng basic tayo. Ariaman Sansal kamagat challenge jorog tiyang ban bill calendar o pwede kami utupan kamagito. Pagkitang challenge jorog tiyang ban ng basic tayo ay ban po na sa chief clerk. Legislature, Bill number FQ1 ay sa Kalmala and Risak Payo, Legislature Draft 1, a bill for an act, adding a new section to Chapter 9 of Title 42 of Pohnpei Code relative to dredging and removal of berms and remaining of previous dredging projects on the eastern side of the Kadkadaur Causeway by the Pohnpei Transportation Authority and for other purposes. Only Karyaw Kem Saklang Watawat. Kailangan naman po na si Chairman and Shab, Senator Latura. Kailangan, Speaker mo na ikang patrok. Ako yung bilang patrong kupurakan kapkapong total bago pupumaw isang salpo naman kail. Alo yung kail ka kayo pa na wasaksip. Speaker ay tungal kayo pa nuwaw ang kayo melil patrong sa pulmong patuyor bang kupuran rail supay tigong pumpayu. Walang ko wow bang kupuramoy wong ko pa Speaker wong ko yung leader wong senator kang koros melil ay tungal wow ang bilka ko wong ko rail kan nakapasa sa salpo rail mayan patong kailangan mo to korusyo. Speaker manuwaw karakarak kupatuan pa ata sa pulmong may kamtin sab uyata kamagot sa ilang kakot yung umasan ni kamamatan ko sunod ng Pwuhng isok limaw yung milagro isok pare. So, masa ni Pwuhng masa ni so pagi po itak tayo ang katiyan ng masa ni ba? Miya masa ni ba? Chairman. Kailangan ang kong speaker ay tumal o sa palang kakpatpatuto kang kurakan ko. Speaker ang kaksansal ranwot piluwat panguya kamsak lang watawat or yung watawat sansal layo maasan pa mangater nan maluwat mungkuan kawit. Karakwan mason kan o wakit wasa kislalan niya sa wakit mauri apang kakapali company na napali tatawag ranggak yang point royalty fee
Ani yoralap mang speaker may man patungan sakar kemet o tungalang ke kamelele me. Niya sa floor amendment ang kupurakan ay man luka walya ba ko ngak. Kailangan Chairman Kadkadaur mamawar at kailangan ko promo pwede KAPWARESOU kamutan ko sendiri miyete masih naban Speaker. kami Senator Edmond Kailangan speaker. Kung kupura po muni pan pacuan kak yang Pwuhng sekarang wawakan na kemudian kecil memuat-muat o sakar kita. Pertunan mulai tunggal sekarang wawakan kamu speaker, vice, lord, honorable members kan karos o pil wawakan ki. Kronim penguntian o aman yang mepiliang Pwuhng tayo. Israel kan Pwuhng tayo nan samper imensanggot. Nuwaw speaker men upper floor amendment 225 tas 25 o buya lam ki. Yo creation limau lebih creation limau ni tuan ya leti harus mau tung kamu kita masani yai o masani so kamu kita paitar o kat dan masan be Mia masan be Senator Edmond Kailangan speaker. Kaya nga tunggal sa katang wow. Misalnya magtail masan niyo karos patuan na tarpowat ka. Pasakis may amendment tok-tok Pwuhng wugtala me and wugtak siyang PTA o miteng opsin siya poran kapin open ta o kalangata mo itata permit po company take and apply me kamagat siyang taikan te firms kan karos me wasawat pa ang yawiya i nanten amendment what me delete siyang PTA o ano pa na company taken mapangkak menyang buya di nanten amendment what mawar Senator Edmond kailangan mawar Senator Edmond ay bangan po ni Senator Perez Kailangan ko, Mr. Speaker, muna iban yang patuloy tungkol sa karatan kaping wow o ban ko rin sa material code level at po ko, Speaker, po ito ang neighbor face po floor pilwan chairman in shop pilwat bato sampan kamtin siya po honorable members chorus Speaker, niyaralap man kawawatan na floor amendment what amend floor amendment in nayo amendment floor amendment bond floor amendment niya dahil ba sa pulman kita kamotawat aban puralang abulban wasagan makin patoda o wasan stretching pan title 42 and sa moral code nintuan na po bagan uyawiyang siyang wasapot. Imet padawan kapsak kabatagi yang Vice Chairman in sa Pwuhng Kapdalangod. Kailangan, Mr. Speaker. mawar kawawasan Senator Perez kamu Chairman Speaker. Kailangan may Mr. Speaker. Itungal wasabal bangko pura mo yung bangko pura kan koros. Itungal wan ki kambagabay ang Senator Edmond. Imen patungan ce elemen technical error yung sciential bugi nan floor amendment ekis buksang tama sciential nan bill nan floor amendment sudah sciential me wasa me patungan PTA pan patuyi sang nan bill sudah kawai dua nan floor amendment what out puralanan pil wasa pada one PTA pada sang lale i men kamelete me mo technical error you mesang right staff pada yang met my Mr. Speaker and we had the material kan pura
Pwuhng tato kesembalwat nintuan rubon memalwat kamanata. Esansal nan magton tato wad me. We have to spend tato kan malwat. Song we have been tato me ban kak so se da PTA la kambaliran kak utorala. Kaya kamanata ko sa nediyo me kosaneti we have been money kan me bankin kita sang tato kan PTA bankin apali and kak patulong nan account eud when so sa tato kan PTA murin mo a PTA pada yang opsi sap intuan report memalwat kamanatar terkuasa wat dan kak mai ta pergi kata ada plan tato me PTA cungalan geran wat yang akhir repol penwasan kit Ari esansal nan report memalwat kamanata. Dan kak may yang PT and kak pukok kopurpur ton tayo pukat. Waran kak apali kawasan kit kamawi ala. Pain tuwasakan makonengan PPT. Kung yan suwot tatak tikan melel project kan malwat kamanala project toto kay. Angkak sewase niaso me ken mia bulan rar. Tapi sansan nan karong-rong makawit at report memalwat kamanala. May iyo makapantay la pratengkan me PTA apali apulan rar. Pateng med nan karong-rong me pilwiyawi. Miran kapunat me pit mongalan al me patuloy la taga dikta causeway. Kubukupura miya me tatawad pa yang PTA ara bilkak tatawang ki rar me bana podlong ato sang tayo pukat o kamawi kila sa matay causeway. Tapi ikasambal ki report magtay kamanata po ki bahasan pun pag-pag-yung me pinpanso sa Cairo memiyasang malwat lakam pali PTA and kakutor. Isu uang private sector and yang petki. Apa sansal mawasat sombar ngater ewanon so dito talk. Aranwat kecil kamanatar nintuan pek mepato sang PTA yo kawit me sang opsin shop and kak may ta PTA and tatanggo po na pali kita tawagin kamaulan way ki tabayin way o melele po pen proteng kano wasan kit anan pil agte bangka pure sang PTA lale dari mabani ko puratel amen ko porobor ke me tame sansal nang report niyan suma bangka lang atau PTA solayang patulale PTA yang apply mak kupuran malwat PTA yang patosang lale iban yang pergi port dan kakamanayang PTA wasat puen kakapali nuwan matang kores kamalan wasan kit kaikan me kesempal ki private sector meban yang dekak yang apply poren apali along Taiwan. I mean pag kailan wewe yang chairman o committee. Karong-karongan pilpos lao lukay rail to. Aray kaway dan kakiyang patonan. Tatawag magtaibang katiyang lala. Sansal magkawid magpatonan report may itan kumutang ko sa network. We have pagpagyo may patosang PTA. Wasawi kasambal ki. Ay tungal iran kaway to performance technical error memiya nintuan plural amendment so de patuan isang PTA nan pil PTA pato sang lala angka ko bumbung la kalangan may Mr. Speaker. Speaker jaga komal ma dan komal lebnajo kay komal
Speaker, Okay. Mau dari sabun man May pansabala ba ang po na nil. Dahil sa bale, rong nasa pulmatay Ruya Kupur, o dahil katkatiyan nan, masa na ben floor amendment riyap kriya sa klimaw, laban niya riya sa klimaw. Miyata masa na ben floor amendment, Speaker, pahit kamgupurin po na siya Senator Mopuk. Kalangan Speaker, mulai banyang pato ay tunod sa karatahan kay baniwawan batang tama kamti yang kiyo Speaker. Maungkin kami Speaker, maungkin Honorable Senator Kan Karusia, Vice Floor Honorable Senator Kan Karusia, Oiral kan miyang batang tran ng kaloy. Speaker, menyang batang discussion in issue what po yaki ikasalita iro yoran tayo, ari iro may ikasalita may isotro kamelele magtail anane toke ko kosonnet company yung bang wiya tatoki. So to bibil tatok tayo. Kawan may PTA magtaybat pa doon. Amo, Just to be transparent. email batawan ko po yaki kasalita ayon sa ume ropoto yaw yo. Komnasan niyang yan. Yan katawan dan yan sa ume discussion in pilo. Ari may men kasalita kita may email ban yang utung ki floor amendment what? Wai ikamelele kayo Chairman in Finance, I beg to differ, Chairman in Finance me sodro wasakis na language in floor amendment na makasalita me atan PTA ban ko isang nan kosonnet komodang kosonnet ikamelele me line 6 in floor amendment what kasalita me all languages deleting following causeway kasalita me ban delete songorus murin mo me delete isang atan PTA nan kosonnet wa Korea Mr. Speaker, kamelele me kital se der president yoran yo me bil bit PTA. Me moni yo kamanamanta kital banto ke PTA. Akital bil wo kitala po ki kital kamelele me PTA na ne pet yang pet po ki ete uya conflict of interest yo ote ete moment magkital yo yata tatok yo bang compete yung private sector. Ari bilirawat may pilman menyang kasalita. Ikamelele mo kasonnet what? Kasalita conflict competition on private sector o kutalte o liable ki tatok yung bang parata. Koryaw kutay ko sa kasaya may sotro permit yo issue yung company yo. Tatok in permit application kolonger wiyawi upside kinta permit yo issue bil BTA sotro ni ray permit. PTA bil katokotokan ay ray uyapakpakan ay ray permit. Aryai may menyang kasalya kita pueki imenyang utungata floor amendment what pueki Thailand may tang public land EPA abe and main decide isme tantaula nan tatok mo tang miya buya. Ai may men kasalita speaker kalangan. Speaker, Mga Senator Mopuk ay pampo na si Mapay Speaker Michael. kalangan Speaker, ay tungal sa karanwaw. Sa palban kubromi on the floor Honorable Senator Scoros ipatawan wang nakiray ko na yung patunan. Kalari naman siyang kabanran wot o so pa'y uya naman siyang wot ay tungal ran mao ang krono yung umukan. Ay tungal ran mao ang kapay ang Pohnpei unsak. Speaker, moin kamakit tayong ka pero kasampaliw akay itong company o BTA, government agency, makinilak yang anuya po kokoros mo ko nang when kak awali irakan me government anane and kamakitasan ten awaliata. Len ni makitin disaster apet, yayibin mo. Makin walian la government o uyuya irakan niyan sa wapan, niyan sa umao. Kotok-kotok development and wayward for the al sort of development. Kapungki uya pa mamiyat, kawiwa kan mamiyat. Gusto kami lala government compete ang private. Ibil baruan kami lala wasaw, wasamabi ko kunang kamagitsango. Ibil ma-designated nagkasundat na niyo mo sa malar. Sudah berdoan ya establishing ko sa noton ya commercial spot yo.
Remain Speaker, nami ka sambal kiyan sawat, ibang pato ki mararan kiti, wasi kita to, pwede dito anani ang file lawasan kito. Ami rar kakamakit ka point kito wasayo me, kunongan na pali pwede rosan mau, saran Pohnpei, o iwasa mo korostang panapain kito. PTA sudah baca kita wasan kito. Emo mo ni Tritang Rail ni traktif yung sangka na kumalpo ko ako. Remain Speaker, kami man pagi kailan ka katikiyang ko beratelo kaweway ra kaninay. Legislature ang ko pungan kawang mere legislation government yo and pugogo pugoyo. Nisu to kalangata. O sudah bang proses impet kamanta tatok na nanan ko. Iman pagi. At dahil kawewe at paano momen na dahil kacarang abasang kumukuburan sa wasak kairtaan ko. Mamiyaman sa tumaw ng PTA, kuya ba mo yaw? PTA, talumaw yun. Pwini i-agency na kayo nga ng government in Pohnpei. Ebilmasang constitution in Pohnpei. Nanantiyan ang suka. Paring, Speaker, iman yang utung kailan kak taulan tatok yo me pan kol bolo malele kawewe no pung o kaya ta pung pun private me auto ta uyati yang taing komo so to kama kita sang ni action putra ko ngai pilpan mangoput pier ito mo wan wasam ayan ka kapolta sang nentuan ko sana di mo kita itong-itong. Kali ko rin sumama PTA nga uyat te kami flora menuot me prevail mama ito tayo sa waspa na o kaya rata sa rin Pohnpei o kaya rata Pohnpei. Motion ng close Speaker. Speaker. Pahrek, Senator Corin. Kailangan may Mr. Speaker. Yung ibang bilaw tungalan kaya sumo. Ay tungal ko sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan kores. Kolo de kamelala me mia technical error nan. Porque wasa me patuan number 10 PTO line lemau. So causeway injing ni line lemau. Causeway baton ni line 10. Pero Pwuhng may Mr. Speaker o floor amendment mo dan ko Pwuhng lang. I mean bago floor amendment mo dan file. Chancel floor amendment with me a technical error kareta kamagat yaw and file floor amendment riyab kriya sa klimaw lebnya riya sa klimaw koros mautung kamagat masani uwa masani so kamagat paita child filer floor amendment riyab kriya sa klimaw lebnya riya sa klimaw Mieto masan ben kamutan ko senet apko ni isyak limaw lebenyari isyak limaw LT1. Motion close. Masular masan pa iban po na siya kamagat tayo rejung ti masan ben kamutan ko senet apko ni isyak limaw lebenyari isyak payu LT1. Haros mautung kamagat masan ni uwa masan iso kamagat paitar. Muna tayo pangkatlan anu shoes and karyaw kem saklan watawat essential memia floor amendment yung magtay kamanata iyo para ta supplementary rule may require duplication facility o kamutan ko sa network paano yarar kamutan ko sa net po na isak limaw lemenyari isak tayo LT1 tayo katyan anu shoes o tayo anu shoes nyingin Senator Abraham Senator Abis, Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Iron, Senator Juab, Senator La Torre,
Senator Leben. Senator Liganet. Senator Louis. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Movic. So many. Senator Pahrek. Senator Simon. Senator Simna. Senator Simram. Senator Abis. Senator Edmund. Senator Edwin. Senator Joab. Senator Liganet. Senator Louis. Senator Pahrek. Hey. En chancellor way supplementary issues abstain payo o abstain yang ala show payo o kawalu o isak payo ranwat try kamanalar kamamatan ko sunnet apko na isak limao leminari isak payo LT1 Speaker, kamu floor leader imen kamagat jalan ketiang ban irocoror. Ay, dahil ketiang ban nampe isak wano yay retoro kamu floor leader kung kupurin nil na ang Senator Sumina. floor leader ye floor wrong Senator Simina. Kailangan speaker, kailangan floor leader. Eri muna iban patroyang nan ay jungol irang kasalita buat kita ketir te patroyer nan iretoror te miscellaneous. Ireyo may min patrowan mepit trip report. Eri speaker kung may dengi yang kak patrowan ni motomot. Arolaba trip report yung Palau. Muna iban patroy jungol sakartan wow en patreng Sabol mo medyo yung gear may siyang ranwat kapreto ko saksit kung kung speaker vice speaker floor leader honorable members karusian adjual iretoror mepit member communication nempe buki isak walu lebinial ke isak lemau mepit triple potio statitur nan buin Palau Senator Irons okay maulianti sabol mo office patrola Palau ang statitur mepit start program. Sepato sang Pohnpei ni Mas Riau o conferences uyawi ran tayo. Sepato la Palau niya way kan mepadreng conference yo. Yay wain FSM mepit chuk kusay yap padreng aramay o Republic of Palau. Kayun ran yay kasalata sang program in the start mepit irakan umunapulpen program in the start nan win Palau. Puspen conference yo iray kasalita irakan mepit mumunaray katranga program in the start nan win Palau. Dari sepadreng conference yo iray trotro de sepadrowan sang mepambil ka kapali program mod maban padrotong win FSM melel win Pohnpei. Kim sakalan ran
closing irai lapalapakan mapadreng ketian rano yei Presiden Palau padreng Presiden Palau Community College o irai educators kan mapatosang anway kan hari mo iniwan tukutug may kakpadruan mapit report the member communication na buki sa kwalu na bilyari sa glamaw pamiyira may drungol colleague na nawate honorable irons bin kapataya nga ang kak may yang ang kapataya kalangan speaker Kalangan Senator Simina po report akong mulian kitier kamu ya Senator Irons. Kamu Senator Irons. Kalangan speaker. Sa pali tunggal sekarang wow mapatiparan kawan. Melel wong kin komi floor by kampakabay honorable senators kan. Othon pe wo trinchak me bibiyan sabulmar ningkair kan. Speaker. Pwuhng patuan pateng tunggal chairman Mr. Speaker. Sa patro Palau. Dari sa patrola po sinyang observe sa bulmaray da ritual programming Head Start. Speaker, tatogwat lagis kamakit itungal mataw Palau masinin Pohnpei Riau kesampal me uyata puliwat yei pa o lao. Speaker, asal me Head Start win Palau at sana kitwap ko wani sa kuwalu o lalatoranwat. Ang sugis patular Pohnpei Patyang Palau masil wikan koros o apabali programot patpatoto lil wasakis kacay kachisang lole. Ranwat kacay kachin ken programot Pohnpei kachinanane. Pwuhng sansal speaker programot Palau aray tungol Kairoy Karapeter Riau may pose na Head Start. Kayo sirikan ng kak tungolan ki Roson Mau Health. Kariau ran kak kaunop ongnan school speaker. Ipatuon kasampal ki buwagi programot paktotoy kin patuon loyang programot sang net Head Start patotoro ranwat chay kachin kamaregi at programot ECE o ayang patunan winet. Mr. Speaker, kasampalin programot nintuan na rin patrowan temasani yang kit Palau. Reabali serikan nasompar silu, payu, o limau. Serupat kin patrobana kayu, ragin cungol. Ikis matong inching kalarabe o arapilkin mayor. Muri uyaksin mekot o cungolen sowas irela patapatu pesan. Mr. Speaker, tamar patuong kasampal ki Palau serikar ang kak cungolen ko Roson Mau Patyang kampakabaray o kaunap rail niya ray banlal Pwuhng kayo. Dari Mr. Speaker, utan ipatuan kamelele me programot Pohnpei kachinanane. Pohnpei kacay kachin sabulman ki masen kasampal ki paywat. Kacay kin masani seri patunan kabet wangwasa. Tomuriyo nature kep changnan wuli utsura kan wamai. Mr. Speaker, tama uyuyawi Palau yay kuburan win Palau. Asansan mo programot patrosang Amerika patutong Palau. So koros merakaskas kuli ki serika yay interest in Palau. The voices of the people of Palau. Herr Speaker, KAPWARESOU Patyang chairman o yang patrola utial tutok sarawu kasampalwat nan win Palau. Kainin kabutia long ye ni observerman. Yang patrowan irekan may raid ramasin Palau
song reneu ki yang teach on yat pilalang ng classroom kan. Mr. Speaker and Bill Sansal me niyansu me kalalapak parata as we speak situation me niyansu wat nanway na merka yatuwa ma aban kata-kata suwati par program wat dari sola dari tu Palau. Ya sapul marail tarai cungol kaunap. Kamera padungan sabang tu kalalabaku Palau saya katarala head start. Child makacil muitana. Kami sapul marail pasabang tu kawait Pwuhng challenge kak exchange. Israel mo golo head start o child mo short head start challenge kak eu kupena kupura child. Yang mo ne mi head start o yang mo ne short mi head start nan sabul matay way kan. Pero speaker pini chungol yang patuan kamelele me chay kecil nan muay yu me chay nana kapura to program mo win Pohnpei Pwuhng dan kak apali sabun matay sirikan may sabun matay Kadkadaur and Lakampali dan kak kuya sarapan pa ako doon yaya samawan tiwat speaker kamera bil patuan kamurgan kit no program wat suatu political tie Palau Community Action Agency me apali program wat munwat patuto to euche nan kubun head start Palau speaker kanangan ini small chairman sansal me mie sin report me patu diang nan report o utubekan kami ngayo chairman kak eu kupene Pwuhng kak daliang pan kupurakan ayen kak so sete report me sangai small chairman melel kabung ti at kak patuala Palau kalanganin molwat amay bikatin kupuri sabul man ke koporo-boro likong feed riamen wat sen kak patuala Palau pateng sabul matay staff o ropeto kamaban program speaker sudah kau bayu program di patuana leti kamau betul speaker ay mati tunggu liran kapata moto-moto betul Kanangan cerita itu speaker irrecoror itu kalangan jual irrecoror kesabali sakratan wow jual irrecoror mensang kapun ranwat Mr. Speaker abampit pitch me banu yang wasang kito sansal me nan anseme wasang kito PTA open TNI dan rapang kalanga tapet ciu pen kak open yang koros me kak yang pukul mo ay may min uyang motion yu en kak pukul lang option director German finance ran engkak rot yairan ya status in pet me banu yang wasang kito ay macam min pagi karyaman Sansal magkamagitiyo mo o pwede yung karyaman pa ay bangko na siya paros mo itong kamagito masani ay o masani so miya masani pa masyota masani pa assignment mo ba assign ang committee finance nituan bufaro kamagit kamuy Senator Simon Kailangan speaker money ban patro Amen pagi ay tungal sa kartang kekuni yung wawa ka patrol sa pulmang mesay sa limen sa ranot men organ common and malwat ka na 5 floor narapos sa ito kan koros ilyang agi Israel kan yang patrol tayo dia pupura ranot speaker ay tungal ka turo ranot Pampit Option School. Melel Pit Israel School kan, Sompatangkan.
iro kesumpal melel mia rambugat me government sudah talk me pit apal pan sumpatat murun kompak kayu mia kopnut pan sumpatat kalap kambal ito karena kawit uyang raikan melem taxo association and Iran State Directors of Education and State Payo yang ang Secretary of Education sang uyang patama bangkak kapalian na kapalian sumpatat para tutok eu kawit me essential contract in tutok sumpatang Koreaw and lopagadi nampan annual leave o sick leave ranwat tam essential sumpatangkan annual leave memuyang rail may rain silu da bayo rangkak kamal sick leave man weekend hari ranu bukat kasampal Mr. Speaker o malwat porque mia suma anana ran rubero patula away Philippines patula kapitulong operated proto pilanane ay sa ray-rayo chompong teriyaw orang kakamal Speaker ipatuwatay rawat pwede kami patuwan tiyarada Israel kan med lelang ray dua met resita ale poipot education short of pain right patana sular actually medal pot di government panguyamet rawat ipatuwan tapo filmia me patpato ligian sawat tame option school patagyang rel kumala na wiya extra talk women work from overseas the work from your pet yatun ngoy sumpatag man ay pangkak work from my sick pet nan overseas harus speaker ulugay patuwante robot po nanak silent kokupuryo tame wiyang sumpatag I kayo queen talk loud nan system in education mo wag rasogosogan alit tame miyan ang taburait dan ang mga rail o sogan patukot diyang nan mangan tetapi naman sir aplelan so me relalang so mau government so pa isang rail isbe pampay ni rail life insurance health insurance ni rail aray tungal loan kan middle pot may padapal ba karda Mr. Speaker Pwuhng kalalidong maluwat ira melalakan koros may pitata apal pan sumadak anuwa ni ay won kay tungal chairman education ng patong yata kamagadiyo speaker hanggang asaynong committee in education hanggang Pwuhng director Pwuhng AG pwe o wasa tekan mapilanana pilala option ka na anan po irawat ng kakapalta o rangkaway dito ba ay sawo pasan tubuko mau halelmet may sumaw in ng rock retail sila to imawya ut kansin suwatong sarigan papa nono busikilan ng sumaw soto payday ata sirigan panmur irawat man ira marara niya patpatuwa ap magtay pan yang tuwag panin kami nilong ira apali Arya memuya kita kamagad dia oi pagi karyaman Salam mga kamagad mo karos mautung kamagad to masani ay o masani show Speaker Sular masani ben kamagad to Ituro masani ben kamagad to kamu Senator Pahrek Lan Speaker ikabengki ramasan sanlo ijan iaban berlang kami timagdail asainan aran biljaga to poegi paluat toror sang sabmadail palijigan koros poegi aral poegi sam ban sector grant iral contract erni amal ban check iran kabulot memie agmalan biljag ama contract obil kawitong kalangan Speaker. Senator Pahrek, Vice Speaker o masani ben irawa Ituro Speaker apali asang Speaker na masular masani ben irawa na kamu Senator Iron kalangan Mr. Speaker tesabali chungol sagaran wow
Speaker, nimiyate kalalaba piyong pempakabai Senator Simon. Makusen bukat biyenan PTOE ke NPOE. Kalalabag yung mo, Speaker, tuwa na yali isang tamo staff kan, miya ko sinet sa matay. O miya report yung repapaki miya ko sineti, mumuan subatang ka na transition lang, pandipan contract. Ari ikasambal ki rawat speaker po yung sector grant, auto education, health, restaurant on contract, education on contract, militan subatang ka. Tama ka reda, kasan yung school in Pohnpei. Ito FSM. Kailangan. Motion close, Speaker. Parliament. Jak paduan mekot. Chancel Memir kamagat jalan macam masin. Karus mau tung kamagat masan iya. Uwa masan iso kamagat paitar. Sebang kerjaan main motion. Karus mau tung kamagat masan iya. Uwa masan iso kamagat paitar. Chancel kamagat uwan assign lang committee in education. Yate Ratoror, Kamu Senator Edmond, Kalama Speaker, Pwuhng education sa tao wow. Ay hiniratoror yaw. O iban, may iban tip ko na. Essential me Pohnpei pun. Hindi siya nang mawkin ng kapintaran. Pwede pi, wasa pi ko kota sang niya. O miya kasunat kasanete me, niya sinwan muni yung bangkong ko lang option win na. Lalo met siya kung muni wop ko lang option win na. Ay makarata, imin yata ka makitiyo ko, yan ka kasi ng kamti, appropriate kamti, kamti in finance, kayan ko. Ron kak ma, kayak yawa sa piwat. Wiki syanger, waray la lalmet. Ino mawiyaw me, pi bangkong ko lang option win na. Siya, sinsin, chontol kiskutiyang wasaw. Oy, pagkakariyaman. Chancel mau kamagat Senator Edmond, Pwede miya karyaman pen kamagat ay ban po na siya. Karus mau tung kamagat masan iya. Uwa masan iso kamagat paitar masan ba? Chancel kamagat yung trailer tung tiyer masan ba? Karus mau tung kamagat masan iya. Uwa masan iso kamagat paitar o kamela na appropriate committee finance pwede ipitatamu ni. Speaker, kailangan Speaker. Iratoror karyaw mapit ni 10 days later tayo kamanata muni yu puan kak kapali peris yu mapangyawitan nanpil. Kamele mumutot kamantada 13,000 yu unat matching pil 13,000 mau yata 26,000 yu mumutot kamanata. O ipilmen komuyan kak kapupkaki appropriate kamera bil check. Pwede chong may sango minya report pilal tong yeme irain man mi wasa ko palyo pwede kacho wa masul pwede ka ko to yung school pwede ka ko to to irain ko din ka chompol imi ka arta imin pag ko mien ka appropriate itiata kamte me pan kayun koneng ron check ma yawasa to ko at mimiya pai kamela mumunu pukok tay kamanata enkak tola to kalangan kumugot yung kamagat yung mo, karus mau tung kamagat masan iya, uwa masan iso, kamagat paitar, kamela na appropriate committee public works, masuk na uwa aktai ban tung masan pe o pagpako ban assign ang committee PWTC. Karus mau tung kamagat masan iya, uwa masan iso, kamagat paitar. O iman patrawan yang committee in public works yang kang report kita aja karwal. Kamu Vice Speaker. Speaker, kamu kupura ay tungal siniratoror yakis. Kayo man Speaker, iman uyaki men rop kupur o kamakit. Ibarat-batuan nan Facebook pong marketing sering school o paninigan makumakit nanwen ka pangamarangi. Sang nan pronta ka makausan niya o patulang pronta ka school pataya. Mesansal me peris me
Kokono pa na tagariyawad optisang ola. Iginiyang patupon prispagat ansaw sa malaro ko patuan pon priswot. Uwan kasambal. Upilwan kapal ma upolong upatoye wan ato akaparang armas melid serita beban mako. Uya to toki. Mentata to wasawut. Abi kasambal gi. Pwuhng san Pohnpei yoyi makolokolumun perok en Pohnpei. Every chancel wasan nakan ma magdal bilken yang uya papat kiseli fishing fee. Yung kisagisuwa para ba ito nanirapan Pwuhng. Speaker, kamagit mana na bilsansal communication na reassignment pato yung chayin ko lan ranggak trok uyapan wasam anane FSMTC sek kamagit. Preset poputiyo pato. Yumen tauban uyaw man speaker. Magdayang kawata program prislang Tagjaban tatang ke prisma paper abang ka technology sangan priswat amian so bukat miyak kilala kajagap masan floating ramang speaker sang ni karabo makomun gak waliang child kataram president na basam silgoyo kamtigan matana China project riyaw bukat takawal bukat tawi rentau yang seorang naran provide so bebantu tu. Iman kamu yang kau goyang kamtian public works or finance. En patang kam teriawo assignment pato yang saya kabaliata irai saya lagi yang kau mengarang. Nekapin Pohnpei tu kayu tu. So kan kapal riawo obrang report kitong nan melihat. Melel ulan peris me konek takariawo. Mauya kapal ang sa school o iralakan na anane imauni pag dispensary bin barbato tono ito ke me prisola uya ka kamukit mo man speaker Chancellor mo kamagit siyang Vice Speaker Michael pag miya karyaman pan kamagit ay pan po na siya koros mo utong kamagito masa ni ay uwang masa ni so kamagit pa ita miya masin pa Speaker. Masin pa ni Rawo Hey. kamu Senator ikanan Kalangan kami Mr. Speaker mohon makaras saya tugas sekarang wow pateng te sekarang wow misansal patuan wow kim kami Vice Speaker floor leader honorable members railkan me pateng kita nan gallery bilang si water wow ki dan Pohnpei karos me pateng kita nan kabesekan Mr. Speaker menteri yang kio wiai tugas sekarang wow kaping Melel iremesan sansang Vice Speaker. Imenen sansan me irawet kaiten irakapyo. Kasampal melelong Pohnpei. Irawet sansalong Legislature ni uyapen Declaration of Emergency makatarto me sign sang Chief Magistrate the Mayor ng Kapikamarangi. Sansal me Kapikamarangi asewet ket-ket nan kapal. Ri bilang si water irawat sansalong executive branch and melel kabina. Ikasik me kabina ban declare the we are pay ben tenkak sansalong kita dia sebelum kosonti yang kapal memie. Lele to ranwet sansalong ia memie sopia me ketila balipa on assessment. Bisa kita sansalong kita. Ikasik na kapinabang kawit kin kita lilituan si wet pilan si wet kita lapten ketsang nan state address nan wikte irawet de bilso de sansan isura patuan ma government wet kasampal ki irawet so ab imene sansan way pokonen Pohnpei me sebelum matail melel tail wen kapikamarang ket ng kapan kalangan ng kami Vice Speaker may kita ilan sawa so tamig na pangkak lintuan tamig sebelum memkawit o apali anan memie sansal be mia itu kol pilih me kaptelong kamelele me kita ilan ane
kouti apali o eugiyong FSM government ni wiepen karos magita ka apali rawat melel tamay patuan mem kawe dan sewet pilio me songosongen lis sintakayo me ni takayo taken kapi kamarangi penkak sewese kapalkan memie o bilan sewote Committee me Vice Speaker Kawait and Pilew Giyong wasakan me melel executive for FSM ya wiepen supplementary consulti yung kapal me mie pon dengan kapal merang. Yemet pagkupure kalangan. Speaker. Miyadra maasan na benira mesansal sa Vice Speaker. Motion ng close. Mesansal me kamagat yung miyaya talan tung timasan be koros me utung kamagat to maasan iyay. Uwa maasan iso kamagat paita talan tung tiyer. O sansal me kamagat o sansal o assignment no takutong speaker when Kadkadaur president. Speaker. Nagpasyan sidiko yu nabitatay na kasambal yaw mesansal. Miyadra ratoro kami. Ay tungal karyawan ni Ratsoror mintuan ay sakar kita. Essential report na sang kumbakabay Honorable Simina o Honorable Irons na bitata pala. Urara report kabinay mong yung at wisang-sang ko'y misterbo. Speaker, pwede kak materialize oraman magtay sa pulman ko. Sansal me Palau chapter it start na 1968. When Pohnpei chapter it start na 1964. Yang ito Peace Corps Micronesia mata-matawa parala Palau. Main speaker lalabot maraan ki kasampal ki. O Yereman government patilongo net pon moni ko noroke. Wabang kapaleta service mang cerito. Imen uyanta kamakitiyo. O kamagit pagi sabal mo magkamtiyan sayan ko olan and kakrot irariyaw irakayo iranchok ya pilos the charter of corporation na kawata it's Pohnpei family at start program magusay patulong pa memorial lang sawot o teka lang niya mo manapangkak purang taula kwen kayrong service metrak sang region 9 paninanto soto channel wasakay soto tontol muni gon to kotonga sa wasaman suri paninay pay maurenet start o kamdriyaw and chak palian sa briyaw te lot riyaw kamanaman man sa wat seal te taropoyan wasa pada patutan atan head start. Iyo parabex ayo wasa na office patapatuya. Yamo man wasa po kweta paan pangpangla niya tel totolan and rapake ko burburton program mo. Main speaker iman kabrayang. Program mo niya ban proto may kaiban taur hintuan mamakit Palau. Market correspond comply with the Code of Federal Regulations. Sering Pohnpei bantu ada seling California Hawaii wasaka paninay sabis songkoros ay magkatala na ano mo piligitin mata-mata wasen yawasa ban channel prabakito sen pagkamaban serita o paninay i menpagi kamyanasan kamdriyawo ang kakona bata o makamdin sayan ko kakto kusunod na education act nito isang isi lalo kawataw yapan ko sun na piyo maban awali at start a resolution sangkan dahil nakpakpaki niya tayo bang ko na patay rokat yung yaki kamagatiyo met mind speaker Sansala mo kamagatiyo mo koros mo utong kamagutama sa niyay uwa masan iso kamagat paita miya masan ba motion close koros mo utong tanan utong timasan ba masan niyay uwa masan iso kamagat paita ro assignment mo panasay na kamiting shop o kamiting chayan ko Chairman Senator Edwin Nang Pwuhng, Mr. Speaker, muna iman petroyang na itungol
Iratoro ibilmen Pahrek sa uling sakaratan kay Boni Wawlap ng Mayor. Elel kan kami Vice Floor Honorable Member kan Israel kan mayang Pahrek tayo minsan rale. Mr. Speaker mo inmekot i patawan kasampal kay Melel abanto ka sa bulmatrail Walan ko pong unuin Pohnpei. Sansal rawat may executive building Leo non sapal AG's office me Pahrek molan ko pong ansukis ramas sikita rawat rabil padlongar lo. Mo na kasang balik trial and pileu tan ko dedicate sa ulma trial effort trial and kak kamawila mel molan ko pong win Pohnpei. Sansal rawat me kopungkan Israel kan patrutila opsin siya po Pahrek Israel are mo na lele ranso magtrial na Pahrek o Pahrek executive Israel apaliyata ira kasambalwat ko kay Euran government met soran Pohnpei madam paswat sa bano nonta ibatongan kamelele me ebil sa ban building ang mauyang Israel song kopungkan niya Israel ban kan apali kopungkan apang kan mukmukit seli o sansal me dan besar Israel kan sudah puelta rimen bagi ta floor motion watan kak toka committee JN ko finance rankak patalang molang kopung executive o trial eukipan trial song apali ata niya so karwar Karyaman. Sansala mo magkamagiti mo miya karyaman po pampo na sa karos mautong kamagito masa ni ay uwa masa ni show bagi po ite pan katay katyanan masa ni be Speaker. kamu chairman in chair Kalan ko, Mr. Speaker, Pwuhng Sansal bil kapengi iben baron Legislature wat apalitar 3 million yu buan apali molan kopong ban kapadaban molan kopong isap o sa material molan kopong ilan win Pohnpei o ayo ibadawan pitang kinan committee in finance yawasa badabato yo po kay kamanala dan sa material PTA and riagitri sa glamao aban nakir baran moniwat outside kamagit ay katawan me irasilu magdahil patawan lang dan tuhan apol ye generator yut 1 million o bil meagot siu patawan manakalar meriawo ya polto at 3 million ong malungkopong saya kapolto amay kak amen motion mamiya pagis pantala Pimen wiya kita motion ranwat and kak kapwoyang committee in finance rangkak treko to yes statisin monio pagday kamanala meriawo polto ayuso ay men paruan paruanan masin panira kasampol mesansaler kalangan Mr. Speaker tan masin be eban Karyaman. karos mautong kamagito masa ni ay o masa ni show kamagit po ita o assignment o panasay na ang committee chayan ko ituan mo baro kamagit and roboto so amendment motion yun Speaker. kamu yung Senator Irons Speaker, kung kubura buhinyang ay patwanta ay tungol irasoror. Pero muwa kaya sabali tungol sa karang kay Bunuwaw. Mr. Speaker, min nuwaw karkarak min patwon yata pagpagyo. Makumkak assign committee and R&D and kak rupidong nan special session what Karyaman. ma liyer so much in Pohnpei men, the so set in Pohnpei men, younger Kachki, the patrowan, imun sa Pwuhng. Speaker, essential maranwat ni Koraktan Sabul Material Government, national, state, or local, soon par 5-6 sama. Ma aramas men met,
el kailap kapakalap nunokalap. Ma R&D ka krobetong molwot. Ma miyer so much men so sit men kinyang kachki mun sombo. Riyan kis kalale rawat speaker. So manaramas riyaw ang sawat makin papain social security. Yay makin miye arrangewal salary to wages. Ang pangkin match sang employer. Kariyaw irelgan me sabulman ki business sole proprietorship. Ragin point chorus employee or employer share. Atami patrون pagpagranwat speaker committee na R&D ka kruptong molwat mamier min Pohnpei men me sotakin totokin white sote sabul me techwal business apagin kak tiar moni nan eu ranakan me ye soma to somse tungaramas wet me patrون kalkala tak ma R&D kak sawas speaker o R&D and bil check social security nintuan arai patrón kau me soma to somse kak yang kachna system wet yamumun arai apapali sabul matrai chonway pukat apol parai ye chol motion me speaker kalangan Dan salma kamagati umo koros mautung kamagita masani yay umo masani so kamagat paita miya masan be masote assignment mo ba na-assign ang committee na R&D o san salma pagpaguan kakasahin doon na special session mo to report doon na special session mo kami chairman and R&D. Kalangan ko promi honorable speaker kung kupura po yung kakache kesa bali chingol sa karan wow. Honorable speaker ipachuan chingol ang gira chororyo may kamelele mo molwach anane yang mangi te pachuan. Essential ma governor's communication silubugi isa kisu lebenyal ri isa klimaw. Kumasaneng sa bulmong committee R&D and pachuan pukoki assignment wo. Nayay Pohnpei Strategy Development Plan. Sansal me sabon mo committee in R&D pachawan chapiatar. Onan STB me sansal a focus on 9 strategic thematic areas. Health and well-being, Riau education, human capacity development, Kasilu governance and institutional strengthening, Kapayo sustainability infrastructure development, Kalimao environmental sustainability and climate resilience, Ono sustainable economic growth, Kaisu cultural heritage and indigenous identity, Kawalu peace and security, Katuao gender equality and social inclusion. Honorable Speaker, sabong mo committee na R&D ka melele magkasampal to talk watch. Meleyang iyang ka kulyanti sabong mo committee na R&D o pachawan o motion. Kumiyang ka kuprela committee finance ang ka pachatong kapuko sansalang melel committee na R&D po kita talk ang ka apod di kaninay o wa palimoronin molwatch. Ipagkaryaman. Chansal makamagit yu mo miya karyaman pe panpo na siya koros mautung kamagit to masani yay uwa masani so kamagit paita miya masani ben kamagit wo motion close masyo try panpo na siya kamagit talang rutung ti masani be koros mautung kamagit to masani yay uwa masani so kamagit paita o ituan kawait mamiya sang chairman and R&D assignment meto kay Rail Committee in Finance and Young Patrang. Mia Day Ratoror, kami chairman and Jayan ko. Kalangan Mr. Speaker, ay tuwan wow. Tuwan ay ban, padawan ay tuwan Ratoror. Ay men padawan irayum met. Dahil padawan iyang may siyang ranwat.
Ni tigituk kin barang kita komom. Ay baba ko batagi yang makabang kola light. Kayu kata bakang mom karakar. Mga karakar. Kariyaw kata bakang wood mat. Mr. Speaker, mesang ranwat ibarawan puriyamoy buwagi sabmarail tatawagan ranwat digam tayo manogalam majority mapan rule. Apelian sa order tayo biligin Maliela Pwuhng minority. Kariban parawan tagamangki pan kuburan Israel Gome chow-chow la. Kapdalong may baruan kosain kaitek iba nakamaigi ta kaitek ipawabaruki aramasaman. Onga to enkak tail nkak mi aliens palim safe safe side samurai government. Kalan Mr. Speaker, I told Rotoro and Ranwat a bit kusanat riyaw mi kasamwaligi nagdahil kamanalar. Kayu a bit one you one house. Kariyaw renewal and lease kan on telecommunication. Robogat koros shoto uyawi chombarer elaban chombarer walap. Kasambol buwagi abahambil sa kasi sa material economy in Pwuhng. Iman barawan bagama uyata kamagit kusunod riyawa dan kakasainan kamatin chain ko. And kagpatoyan an oversight ko ang robotong malungod establishing kusunod riyawa. Kariyaman. Tay salamu kamagit mamiye. Koros mautrum kamagito masani ay. Uwang masani show. Kamagit Pwuhng miye masani pe. Masani close. One ban po na sa kamagit wo. Imen kalalapag tema kamagit wo sa ana committee siya po niyang patreng. Pwag iya pitata designation kay. Imen naman motion no. May kuburela kepada committee siya. Chairman. Kailangan chairman. Koros mautrum kamagito masani ay. Uwa masani show kamagit Pwuhng o kamagit wo ba na siya na committee chayan ko o committee shop. Floor leader. Tangan speaker medjungal sekarang wow sabal. Speaker kamelem kuburkan leleran shoyu makunang challenge kag komal. Yukaratay ban pajuan kamagit challenge kag komal sang nan bur. Wedang committee kan na pali floor motion kan me siyan saler. Ukjal sabali wasaksit niet lokisek wik parwaten. Koros mautrum kamagito masani ay. Uwa masani show kamagit Pwuhng traiban ran maleti sanga uyakupur o sabal bana niet klokisek. Kalangan ng Senator Koros sa ulmatay uyakupur arer.